barundi bari ngaha mu nyumvi. Bella Nice yari umuhanzi ariko Satibi ari umuhitinzi. Bella Nice akazajyaza akambwira ati Dumba promotingira izi ndirimbo niki tukagerageza tugakora ibyo dushoboye. Mugabo nkamubwira ati Bella Nice ufite umusitari Burundi n'umugabo wawe ni papa w'abana bawe kubera icyo utamubwira akanaguposta akazajya agenda n'ahantu muri icyo gihe Satibi wagenda ahantu utari kumwe n'umugore wawe ngira ngo bashaka kujya muri izo maraya za izo mu Kanyosha. Bella Nice namubwira ati genda ubwire Satibi ntasoke mu nzu mutajyanye bababona ahantu ugenda bajyana. Bella Nice arambwira ati ndakumviye Dumba muri iyo minsi mwakoranye n'indirimbo ya hitinze muri babiri. Ibyo biganiro nibyo najyaga ngandira na Bella Nice. Ama kazane telefone niko ndayikoresha. Daniki wandise neza ati bitise. Ako warese yo Satibi kazi wanje. Sinshobora. Yamaze kuza navyivugira na. Sinshobora. Bella arahari. Leo yo bivuga. Bella yo bivuga ni Bella ko atabesha nawe ko atagiminwa. Namuzane guyo. Bella. Ma connection zana. Ari Bella. Uyu ntabwo ari Bella Nice, ni fake account. Hello. Niwe. Yes. Bella bite mugore wa Satibi. Cyandi ngenda urabizi ko uri umusilamu nagenewe ndi umuyisilamu. Nico ndagukundira cyonyine. Uza kuri nkande nka Alvin Smith arya ingurube. Cause that's entertainment, guys. You guys. Iyo aza kuba umeze nka Alvin Smith ujya ingurube avuga ko ari umuyisilamu. We nari gufata indege nkaza aho ngaho i Burundi nkakupiga we nka Satibi w'ikiraro umwana wo muri city mtoto wabuye abo ngabo nabarara abo ngabo. Ntabwo usora kwikiza Satibi hariho iPhone ngo 15 ngo ngwiki n'iki abatoto ba mu Kanyosha baraza kuza kuyisubiza iraba babazi ko ari yabo. Tekereza Dumba je dumuntu w'umugabo kandi rero nawe urabisi ndiniga ndahagaze neza ukuguru kuva kuguru rwa mbere kwa kabiri n'ukuguru kwa gatatu. That's why I'm keeping umwana for life. Yeah, because I have a love. That's everything. Pagi? Me, I'm ready, bro. I'm ready. Kandi je ukansinda ukakubita 50 ndakurungikira ya majana 2 ya $200. Sawa. Satura mabafre. Gaho twagiye tu. Twagiye. In entertainment, this is Burundi, this is Rwanda. We don't want peace. Entertainment, this is not politics. We are the neighbors. Mauricio, don't try. Hey. Abarundi barada bambe. You are ready, Dumba? Dumba banzura ka 10, 6, 7, 8, no. Dumba barika maboko akiri kare mtamu. Ukoza zingahe? 70. Oya pana 70. 70. Il vient 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 9. Fulgence, thank you. Meze fresh, nami meze po. Fulgence mzo kurekodi ma live za watu afana zitia YouTube. Yo Fulgence ashaka gutwara kuri YouTube. Muri Empire Avenue gukorana na Street. Bona bose bari kuri YouTube ndashaka mushikanire ubutumwa mu bushikane kure. There's artists no munsi muri East Africa cyane mu Burundi, Congo, Rwanda na trending za songs dusohora nizi trending cyane because of harimo ibintu by'ama fight cyane. Rero ndashaka musubire kandi mu muziki muze mudushikire. Yeah. Ikibazo sati ni kimwe. Washiri ibyo. Nari no. Bari kuza kudushigikira mugabo barashe ngaho hakujya ni ngorane. Ikibazo. Bantu barasa. Barako entertainment yose ngaha mu karere abantu bose ubu nivyo bivugira.
makuru nivyo babavuga ngaho hakurya ngo Goma ngo Kivu ngo rere usuye akangoma cyaza trading ya hariya hakurya bindi tuba that's why we support guys kabisa vraiment intellectual people bagacanga n'abantu bize every day badukwegera sana twiga abantu bato nta kintu ko kiragenda fresh mesiza ingwano ni atandukira ikagenda mu karere cyangwa ikagenda hose twese tuzokogwa niko twizere ko bitazoba kandi duhe ni poli ko banyagihugu ba Kongo everything kizengana ingorane come here yeah yes street beat ari he where hot Arno my brother we street ngorera urugoma piano bana nikubitire je umve ndagutamwo wowe ndagutamwo kabisa we peti yangu urabo bikorere ko mani jewe numva umuhogo uri kuranya ashaka gukora ikintu gikaze mistari yakubanye yasaze naza gutema rabo ngorere ndabe ko no kwenteresa sadbi ngaho nda ngo tumutemo ngo tubatemo Arno ahubwo tubatemo tubashashe mutajewe je gumandaba ngaho umva kubera iyi ntambara rega n'ingorane usoya akaririmba abantu ntako baraba naho bakaraba umenga bakabonye umva birasaba nyene ko ibi bintu byabo bihagarara me it's too much this is too much kuba umwaka w'umuziki watanguye nabi kubera izi trending na algorithm yacu desha algorithm ntago yacu ifashe cyane uburyo ibintu byose biba posted mu Rwanda bice tubibona facilement ibintu bipostingwa mu Burundi nabyo tugacha tubibona facilement ariko tukayibona ngaha hari hanze ntibishikeyo that's why rero amakuru y'ingwana cyaba menshi so it's a big trouble, a big problem bro, the big problem ariko kandi no kuraba uburyo natwe dukora system yacu ku buryo twebwe duhindura akaba ari twebwe twinfluence ababandi bantu twegeranye twebwe twisanga benga influence pa amakuru yabo n'ibintu byabo ba postinga donc muri entertainment yabo ku mipanze twebwe turaba affect umenga twebwe ibintu byacu nta nguvu cyane bifise ndibo baye foko twigana kora kujya system ya Google bo barishe igenu zenye license na YouTube mu byose cyabigirako Jagira trending mo. Zurabe muri YouTube, umuheje kuraba indirimbo yo mu Burundi yacaze iminyarwanda ningo because target ya direct. So iyo ni system nziza yo kwataka is attack. Kandi aho bashiramo amamiliyoni menshi nk'uko barishe Trace TV uba bafise playlist muri Trace. Yose ni system nuzenya ni mode ya Visit Rwanda igaragaza ubwiza bw'igihugu cyabo kandi icyo si kibazo. Because you've serviced small gushaka promote ikintu cyawe babikora ni igihugu cyangwa promote igihugu natwe igihugu cyacu kibishatse cyo byokora arukora Grinda umuntu witwa Songa arabatononera live bari kumayandika ngo muhindure president ibintu nabyagari Arunga nawe muri commentaire ngo korabo n'umunani w'umusani wo mu Rwanda biramerekana urukundo Ujana Songa w'i Rwanda na Mubrot. Ibintu byo kuvuga ngo bahindure president mu live nkaya twe twira muri entertainment. Ninde yavuze ngo bahindure president? Na Mubrot byahetse. Agenda hindure president wiwe. None afise president wiwe wo munzi wabo. Nagenda muhindure. Ahindure se azana ubundi se. Wamonye Dumba, yes. Sawa. Dumba, welcome. Muduze linda muduze. Dumba ya jedake. Yaraza yari naho yene yahaze. Asha aze yipanze ari he none ko atavuga. Ngo yaragira doge.
Asambire ndikiro fata. Retu. Satura mabafre. Cheers papa. Umviriza Cheers Tumba, welcome bro. Welcome. Uzenga umbwire neza how is what. Ingorane hari gatatu. Ingorane ihari urayizi. Yeah. Oya naitoa. Ingorane ihari nega anganda za kuvugiraho ngo bikunde gasha. Ingorane hari nuko ibintu najyaga ndakubarira none byashitse. Ibintu nakubariye Satibi byashitse. Byagute. Wateranyije abarundi n'abanyarwanda ubu nibyo barimo. Satibi niyo Satibi. Umva. Je nawe tuna politicien. Je nawe tugwana music. Kandi nta ingwano yacu si fire. Ariko gato tu habuze gato ndagusanga aho uri ndagukomeye Tumba. Satibi rero reka nakubwire wowe tugiye kugwana no gukomora. Dumba wewe nta ngufu ufise je ndibanga imbaga bakanga intege nta ngufu papa nta nuti waragufise two gukomana nanje. Satibi kora umva Satibi reka turabe ndashaka ukore pompe. Dumba asimi yo ncenemera ko wewe nkubita ariko wewe niwo nkubita nibonesha nawe urabizi. Wowe kora pompage 50 turabe niba ufise ingufu. Terengaha Dumba asa nawe dutangwe tugire rimwe abantu baduharurire. Pagi me I'm ready bro. I'm ready. Kandi je ukantsinda ukakubita 50 ndakurungikira ya majana 2 ya $200. Sawa. Satura mabafre. Gaho twagiye tu. Twagiye. In entertainment, this is Burundi, this is Rwanda. We don't want peace. Entertainment, this is not politics. We are the neighbors. Mauricio, don't try. Hey. Abarundi baranda bambe. You are ready Tumba. Dumba banzura kesa tupatangura amba nawe ucusubira tura. Bagiye Tumba. Tumuwona. Gende. Agenda. 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Umbaragowe mukama wawe. 5, 6, 7, 8, 9, 10, I don't want peace. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dumba barika maboko akiri kare mtamu. Ukoza zingahe? 70. Oya pana 70. 70. Oya ukoza 40. Nakubise 70 bro. Wewe ananyarutsa. Ni 70. 70 yes. Yo Dumba tako nawe. Come Dumba. Zile babaze zingahe? Zionekane. Come bro. 70 bro. Check your big screen lini. Genda kuri big screen papa. Ushire. Quoi? 5, Sabdi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 9, 20, 23, 4, 5, 6, 7, People are saying hi. Ibaye 30 bandanya. Bro! Bro! What is this, bro? Did you see that, bro? Did you see that, bro? Narengeje. Dinarengeje. Kanye 35. 35?
wowe watangiye kubara cyane oya reba ni muri commentaire John Ndendihe What yo, Tabisa, man? Francis Tabisa, man, Dumba. Francis She get my brother. 36 Urabona? nakoze 60 toni yego oya ariko arabeza nukuri Nje birundi byose nuko birari bisuma Dumba, I'm a winner. I will be a winner forever, my brother. Chako basuri abanyarwanda uti musaza. Abashinga nayo baramusa ntari. Akungoreshe sport umwana mwiza fresh kabisa. Dore abatanguye kuvuga ukuri Dumba ni 60. Ni 60 Ariko nawe ari 60. Yo haruye nabi. C'est 35. oya zari 60 zari muta. Okay, mawe ya Atene 60. Erega kakarayivu nakabarundi oya sosa nk'abona sita washikanye Dumba tanga $200 Ko aje. umva satura Yo. rero uzi ikintu cyashimishije Yes, my brother. abantu ntibamenye impamvu nagushavuriye Yeah. mugabo muri ibi bihe batanguye kuyibona satura bifu washakaga kuzana abarundi ntabwo bari bayiteguye kubera abarundi ntabwo barashika kuri nivo yiyo mitekerereze rero iyo uza kubabwira ati Dumba ariko arashaka gufata rezo sociale y'abarundi wayishireho nibabyumva kuriya ko ari uguteranya ubu ngubu bihugu byacu aho bishitse ni hano nakubwiye ati sati ibyo bintu nubivuge ubu urishimye kuba imipaka ifunze Oya, nana gato bro. Ariko nimba ari impamvu. Wese no bimenya. oya ofete abapolitisiye bo baravuga mugabo abapolitisiye iyo abapolitisiye barashobora kuvuga ibintu byabo mugabo iyo bafise muri societe uwundi muntu ashobora abyumva cyangwa abivuga nkuko babivuze bica byoroha kujya mu bantu. Exact. So rero niyo mpamvu ugenda abonaga ko ntagushigikiye kuba wovuga ibyo bintu kubera abantu baragukunda. Ibyo uvuze barabumva ko ari byo. Kandi wowe ushobora kuba urabivuga kugira ngo witwikire bikeho hashe. Oya. Dumba nawe mukumbwira ko ndi kirofa nabyo wamenyesheje. Of course je none ngiye kukwita ikirofa biva bimarira iki jewe. Je biranyica ni hahandi biranyica bikona hana birase ni hahira. Urumva? Ni kubera nishuye. Nito kwishura sati. Kwamamaje Burundi. Kandi narakwamamaje wacu bro. Hari umurundi atanze. Oya ababeshi bakumenye kwena kuvuze Dumba se kwana n'umwakuze. Naye sati binka mwita ikirofa mukanga. Urumva? Uwo ni wese ati biwana. Dumba wallahi uretse no kuba Dumba wewe ni watanguye ibyo umbona ndirimbo. Watanguye ibyo umbona ndirimbo. Natangiye ibyo gukora umbona ndirimba. Wajenda umufana wawe. Wari umufana before for so long. Oya reka kuvuga ngo nari umufana before. Uri umufana till now. Nubu ndi umufana wawe. None se ibyo waririmbye nakunze warabiretse cyangwa bikuyeho warabisibye. Sinzi ushobora kuba warabisibye ku buryo mvuga ati byajyanye na ibyo byagiye nanye cyagere. Urumva? Mugabo hari ukuntu nyine erega kenshi ntabwo wowe ntabwo tujya dukunda kuganira. Umuntu tujya tuganira tugahuza ni Fariyazi. Tukubaka ikintu tukavuga ati vuta ikintu tukijyanye ngaha ikintu tukijyanye ngaha.
urumva lakini wowe uva mu kanyoshi iyo ngiyo Satibi papa je uranzi kanyoshi iyo ngiyo ukazangaho kazi imihanda uranzi ko ndi nyangamugayo papa kandi urazi ko nishiriye na bugufi nta bintu birebire nifitiye nawe uranzi ikintu none Satibi ikindi kintu wavuze wowe warabwiye abantu ngo jewe ngo nadiraze Bella Nice narakubonye inbox ya Bella Nice ndabivugira wabonye njewe muri inbox ya Bella Nice cyangwa Bella Nice ari muri inbox yanjye bro je nakwiboneye Dumba uri kuratereta Belle Dumba byukuri urafise umugore reka tubihore nta mugore mfise ubundi singo niko narondera ubundi Burundi kazi bwicishaga wakarundi kazi kaza kungwaho reka birabasha aba babies mwabonye babonye nta mugore mfise ubu niko narondera abarundi kazi aho muri hose mugende abanyarwanda kazi nibimaraya narabyanse noneho turi muri live turakontrola ibyo tuvuga byose kubera uko biri kose turi bavandimwe ariko rero ebana niko akundi nyine nta muntu mbuza kuvuga ko ibinyarwanda kazi ari bimaraya nta numwe none bitire bidaje mugabo abarundi kazi mwana ntuzongere kuvuga ko Bella Nice je naramudraze wallahi narakubonye inbox iyo Dumba nukuri nakubonye inbox ya Bella Nice hello baby Bella Nice niwe yanyandikira arambwira ngo Dumba I love you urabesha Bella Nice arazabivuge muri live tuzomukonvoka tubashire hamwe nago ashara kuvuga ikigabo cye kiri ngaha tereka iyo namupima bameze nabi tumuzane ubu Bella Nice yabivuga urabona ko bajya bashwana Bella Nice na Satibi bashwana bagaruka ariko cyo bikoze nasanze uzi gutureta gute papa nuve ngaho ugenda ufuhira umugore nuve ngaho ugenda ufuhira umugore je fuhira umugore usara aho ariko nakubwiye Bella Nice ariko nakubonye mwana Bella Nice reka mbwirera abarundi abarundi bari ngaha mu nyumvi Bella Nice yari umuhanzi ariko Satibi ari umuhitinzi Bella Nice akazajyaza akambwira ati Dumba promotingiriza indirimbo niki tukagerageza tugakora ibyo dushoboye mugabo nkamubwira ati Bella Nice ufite umusitari Burundi ni umugabo wawe ni papa w'abana bawe kubera icyo utamubwira akanaguposta akazajya agenda n'ahantu muri icyo gihe Satibi wagenda ahantu utari kumwe n'umugore wawe ngira ngo bashaka kujya muri izo maraya zawe zo mu Kanyosha Bella Nice namubwira ati genda ubwire Satibi ntasoke mu nzu mutajyanye bababona ahantu ugenda bajyana Bella Nice arambwira ati ndakumviye Dumba muri iyo minsi mwakuranye n'indirimbo ya hitinzi muri babiri ibyo biganiro nibyo najyaga ngandira na Bella Nice kazane telefone niko ndayikoresha daliki wandise neza ati bitese ako warese yose ati bukazi wanje sinshobora yamaze kuza navyivugire na sinshobora Bella arahari none yo bivuga Bella yo bivuga ni Bella ko atabesha nayo ko atagiminwa ni hari namuzane guyo Bella ma connection ameze nabi ndari Bella uyu ntabwo ari Bella Nice ni fake account Hello. niwe Hey. yes Bella bite mugore wa Satibi Hey, what's up? What's up Bella Oh my goodness. Why connect tumeze gutya? imeze How are nabi you? Hello Sadbi, hello Dumba. vuga ngo hello Dumba hello my husband Linda baby, Linda. Bella Abel, ça va? yo ça va bien yo Dumba ubiriza Bella ndashaka kubwira umugabo wawe jewe Dumba nigeze ndakudraga
No, no, vuga yuko waranyadmira. Donc. Iko no. Basi, machi yaheze Dumba. Avuze gute? Waranyadmira kandi bisanzwe. Thank you so much. Thank you so much. Kanibaze ko abarundi bose bazi ijambo kwadimira umuntu icyo bisigura. Waramwiyumvamwe mu majambo make. Oya. And après tuvugana kazi. Bavugana kazi, Bella Nice nkaba mbumona ko ari umugore mwiza, ari you know umukobwa mwiza sa neza te neza avuga kandi akaba ari single. Warabimbwira vraiment kenshi ya. Nkayimubwira none nkanga cyane ko Bella Nice namubonaga gutyo naye nkabona cya Satibi n'inzerere ziri kiragenda ngaho. Ndavuga ati rero Bella Nice genda kwa Satibi ndiko ndakumva byarimo biracika. Nambwiye ati Bella Nice genda kwa Satibi umubwira azajya gupostinga muzajye mufata amafoto muzajye muba muri kumwe ibyo sinabikubariye Bella Nice. Ya warabimbwiye ye. Bwira barundi none barundi tegerezwa gukoresha uyu mwanya muri kumwe. Thank you. None umugabo wawe rero ibyo yagiye aravuga turi kuri live yaraje hejuru yo kuba narakubwiraga ibibye yaraje aravuga ati jewe Dumba ngo narakuduraga arongera kirambeshera muta icyo cya Satibi ngo je ngo nagise Satibi uri kirofasha uri kirofa Dumba wallahi navuze ukuri nagustanze ku mugore wanje wandika amajambo asosa naje nashobora kuvuga umva nari kugutwengera gato. Come on you guys. Dumba umuzigo wawe. Uziko nashatse watumye niyumvira gufata amakonversation yanjye na Bella Nice nya posting. Wow. Ndakuraba mugabo ndavuga Satibi arabankoresheje amakosa cyandi ngenda urabizi ko uri umusiramu nagenewe ndi umuyisilamu nico ndagukundira cyonyine uza kuri nkande nka Alvin Smith arya ingurube. Akoze naje entertainment guys. Aje tubigisha barundi entertainment. You guys. Iyo aza kuba umeze nka Alvin Smith urya ingurube avuga ko ari umuyisilamu we nari gufata indege nkaza aho ngaho i Burundi nkakupiga we. Mimi nilimwambia Bella Nice kampokee ule umudetourner. Reka nkubwire Bella Nice ni wowe ugumuvuga ngo urahaza guheba Bella Nice. Mugaheba na mezi abiri nkukongera mugasubira mugaheba Bella Nice ni wo muheba ko ntiwaronka umugore mwiza asumbya Bella Nice. Bikubariye abantu bakumva abarundi bose bagira niyo mpamvu ugomba kugenda ukamara amezi abiri ugasubirayo muhira kwa Bella. Satibi ari musaga ko setting ya goal yawe ya live setting ntabyati Abel umugirire no mubwire umwe Abel gira icyo vuze ni Sharon Satibi banza umvirize ibyakubwire Abel acha tumanura twese ntabyatsi. Okay. Abel arimo aravuga ibiki? Yaravuze Jessica. Nakubwira gira live ya setting urumva ngo ntabyamenyereye. Urumva Satura? Nta mugore mwiza woronka nubwo buburaya bwawe bwo mukanyosha bwose narabubonye guma ndabubona buguma buca nkaburaba nkavuga ati ubu ngubu n'ubundi uzobwenda mishure ebyiri mugabo Bella Nice nama moja uzoga umugenda winyabyo utera amatura abiri amwazana n'intuze ugaruke home kwa mama. Ivyo birahamya ukuntu kwa kuntu wama inbox yiwe ururondera. Oya Bella Nice je ngoma ndamubwira bihamya neza ko abaye Bella Nice kandi nawe Satibi reka nkubwire je Bella Nice ubwa mbere tuvugana mwari mwashwanye
ni mwari kumwe nuko ko iyo nshaka no kumudiraga nari kumudiraga icyo gihe kandi icyo gihe nari nkifise n'amahera ubu narace nuzi ubu narace icyo gihe nari ngifise n'amahera nshobora kuvata so Bernice yirukira amahera ngambwe ati mamangu kamatapa hareba wa hantu hoje mugana naravuze arekana musonere Satibi uyu numugore wa Satibi kubera icyo gihe wa mugane wari ufite n'amahiti reka ibyo misi usiga uririmba ibipiano ntazi uko byumvika kwanza nuza gukora video uza gushyiramo abantu bambaye inkweto piano ni style bambaye kamabiri hey amapiano ni international music uruzi ko mwebwe iwanyu mutata yo mukora nta niyo mushobora muziki nkora it's 1 hour bro don't touch on my music I'm doing all flavors I'm doing international music bro aho abanyarwanda wabarusumbi warabasumbiza aho ngaho kabisa wakubisaga piano nubwo muri video harimo abantu bambaye kamambiri aho waradushoboye turi bakuru banyu ni situation ya organisation gusa ariko murabizi je namambwira this generation mwebwe bana bato iyi generation yanyu mu Rwanda we have to work together but muje mumenye ko muri bakuru bawe Dramati you are big than Brice Melody but Brice Melody is a big artist in Africa. Rero nibyo bigambo Satiba ajya avuga ngo ikirofa mugaca muhakana avuga ibigambo mwumvishe nk'ibigambo avuze ndakubeshe nta musani wo mu Rwanda asumba umuririmbyi mu Burundi inde wele kuri Big 4 years Kidumu Dramati byonyine kamaze nkubwiye Dramati byonyine mubaze mumubwira agende yige kuvuga icyongereza neza avuga nabi agikamera no gukoresha ikintu muririmbyi mu office avuga icyongereza neza haje Kigali nka Dramati na muririmbyi mu office aririmba new generation aririmba mystery ikwiriye nka DJ Fernando na big legend mu office Kigali nka Big Farious na superstar mu office Kigali nka Sadbi na muririmbyi yandika neza mu office nka Linoji ndadagiye ndakubwije ukuri kiba kigiye kigaruza kikagira kiba kigiye gufata wabo cyo kigarukana inaje ntazi uviriza Dumba ndahamya kandi nawe urabizi Dumba wabaye urabizi ko umuziki w'Urundi ari danger kera mwaratwika mugabo ubu ngubu ntacyo mufise mubwira abaturage kera byarashoboka ubu abantu barabaciyeho ka Dramati koko mukabwire urumva na kantu kari ngaho kaba karimo karivugisha utuntu tw'Icyongereza njewe Dramati muzamuza yatuvuga Icyongereza iminota ibiri yonyine uramuzi Monia Fleur mu bakobwa umaze kumva ijwi rya Monia Fleur umaze kumva nonsenye dance soul ya Bernice bro na vocal iri hard bro uri kurarata Monia Fleur Bernice ari nga narakugura icyo ndata bari n'ivyi Burundi sindata ngo ni ibintu bitandukanye I'm a leader bro I'm a leader I have a leader spirit je sindi generation zabo that's I appreciate them and I encourage them you know and any artist Icyongereza Dramati avuga ni nk'icyo uri kuravuga vuga icyawe Dumba sindakumva Icyongereza Dumba vuga icyawe ndacyumva toka kule weye sema icyo rero icyo Cyongereza Dramati avuga ndakubwiye deni nk'icyo uri kuravuga rero niwibaze ko iki kirofa Dumba ndaki watumvori kibwa ndagoneza abantu gaspe urumva umureka nkubwira umuririmbi mufise Burundi ubu ngubu numwe banamwita Double J once again wenyine kwasa nanamushize umva Double J is a big artist now urabizi uwo ni wa muhanzi ashobora kuba asumbye n'abanyarwanda Double J niwe muhanzi wenyine ashobora kuba asumbya abanyarwanda Monia Fleur we nibyo asumbya ubukobwa bwose bwo bunyarwanda arabusumbya bwo Monia Fleur we bwose bujya bwari ne sano bujya bwande Monia Fleur bwose arabusumbya mugabo Monia afise ingorane nta gisusagira mana cyo bihori ngaha kiradandaza cyane ku mugore naramubare nabwiye ati Monia kugenda Dubai ugakura abakire waretse ugafata amahera tukakutwara muri Turkiya ugashirayo igisusu ko kiri très important
nga njyewe ngo Dumba ngo urabona ngo naririmbye muri korali nkakibwira okay turi atako ubu araririmba muri video ziwe abashaka kutwerekamo hano imbere ntahindukira rero njyewe akanyoreza ibyo video ngo Dumba ngo nasoye indirimbo mwabwa kugeza ubwo uzagera muri Turukiya ugakoresha ikibuno Monia je nibwo tuzongera kuvugana Tinyashi umva iki kintu na cyawe na cyoyo ngo cyanshuti yabose we nshuti yabose numa urabizi ko nari kukublock Monia weje aririmbisha ibintu huza brand ugo kandi ngo wigize mu manager ngo wanuza wigize manager wa Monia na hanu muzoja nagisusu mufise we nshuti yabose na hanu muzoja wetinya nkanuze akabakitande kajya bakita gute kandi kakaririmbi kiburundi kamwe karongowe n'umusaza karamunyegeze ninde ari ukunguku kajya karirimba byanse kigeze kurongorwa n'umusaza kakamunyegeza ngenda ndamurondera ndamubona mukambwire muri commentaire Mona ujya Mona ashobora kuririmba indirimbo ikaba hiti kurusha Monia Frere kandi Mona ntazi kuririmba kubera igisusu urakizi ku mukobwa wewe satura wewe sasa okay inama ngaha bakoga bacu muri ngaha barundikazi bagabo bose bahungu bose barundikazi iyi nama irakenewe nukuvuga yuko tugomba kugwana uko dushoboye kose tugatereka nyashi ku mukobwa wacu kuko akanagasuzuguka ubu rero Monia Frere ahantu hose ari mubwira ati Dumba yavuze ngo cya kibuno mwari mwaravuze muzojya gukora muri Turukiya nunyaruke otherwise uri kuravoma umena hasi Nshuti uri kurumva nshuti ubwo buntu ugene ukijya mukazajya mukora uburire dore nk'indirimo ya Rino Dinyamoya ni nziza mugabo byanse ntahe nirikiraje kubera igisusu araririmba twambwe ati Monia hindukira kakafanya hivi gaga ati Monia turn around geuka koma mapo nikashobora kugeuka dero nshuti ya bose rabi igisusu wirabi afise akamaro mu Rwanda apani Burundi ngaho ngo igisusu gifise akamaro pani Burundi mu Rwanda ngo pani Burundi ngo Rino Jini wumubeshe Rino Jini ugajya ngo tutakwandikia ngo imirongo myiza ngo tutafanya hiyo ngo miyonga nyengo bane ubu mwamukuye mu ba Nigeria nari naramushizemo Dubai Monia nari naramubone abakirabo batatu bane Dubai ava muri hoteli mwagena mu yindi hoteli ava mu yindi hoteli agena mu yindi hoteli aba bakobwa abahungu b'i Burundi ngo sinzi ngo bari nogi ngo nabacuti ya bose sinzi abantu bagenda birukanga bagenda baronga ubunuza ngo ngwino hano ngo umuziki icyo nkundira Monia akunda umuziki ushobora kumubesha kareka n'umukira akagenda kwirukira umuziki ahantu ari wowe uririmba neza cyane gose aranawuririmba aranawuzi cyane mugabo Monia ugomba kumenya ko amahera aza mbere urumva ibyo bintu baguma bakubesha bakagukura mu bakire naguhaye ba Dubai ukaza ngaho ukagira egura bishoboye byo wallahi urabeshe Monia afise nyashi nziza kandi janye nawe afise isura nziza satbi isura ya Monia yo ntabwo isubira isura ya Monia ni Inyarwanda kazi pe kurija boss isura ya Monia ni Inyarwanda kazi urumva isura ya Monia kabisa ni nziza pe ibintu byose byiza ni kwanyu ako nawe mwari ikunze kweli erega Monia mwari mwaramwanse abandi bari baravuze ngo Monia ngo yise umunyarwanda kazi ngo nitumushaka ni njyewe nagumye nguma namushiramo mu baruri nkavuga ati uyu ni wanyu ni mwene wanyu urumva Monia Burundi ameze nk'umunyamurenge n'abakongomani ngo bavuga ati ni mwene wanyu gushika ubwo mwabyemeye ko ari mwene wanyu nika kaze ngaka bivuge nako kari we nshuti ya bose hamagara ko ka Monia kwanza ashobora kuba yarisize mu korogo umukoga sigwa ukunda ari ikiwanyi nawe urumva satura none urashaka kumbwira indirimbo yitwa Indi Febre Monia bamuhaye kurabo bataranje gushurashura
ukuri reka guseka vuga ukuri Monia we na Fariaz ni hari musare wanjye baza babivuga abo ngabo bari nogi ntacyo bafise Linda izi nkuru ziba zihari ziko zagira zikangwa mu matwi nkinumira ngavuga ati nzoronka umunsi nico avuga ngaha ko atajyaronka n'amajambo yo kuvuga no mu bantu ndavuga ati genzoronka umunsi umwe ze ndabivuge byose wewe wararakaye Monia yatanze kwa Fariaz yatanze ikintu cyitwa mu ntege ubu ni mu kirundi cya kera ikirundi gitomoye neza ikirundi cy'indani hajya bavuga ati Monia yahaye Fariaz mu ntege yaramwenenye nano urakuzi nzohura na girlfriend amubaza uko ameze mugabo Monia aho nahise mwemera avuga ati Monia salut uri uwa mbere yatanze mu cece sha ibironi naye muri biropa uba mwajohewe ibigambo by'ubugogi nk'ibi vana urusaku ngaho Dumba umva kanako niba kavuye ngo John Smith uyu ngo ashobora kuba ari nka murumuna wa Nuza nga wa Arvin Smith mayi yarambujije kongera kumuvugaho nabonye yafashe yashize yindi mpeta ngo yambitse ubundi mundi mpeta mugabo nawe ntabwo agaragara mu maso kirofa kindi naco kiri ngaho kigo byigendera babandi bantu ko mwanumye namake umviriza nakuno wonyohe buri kuducafuriza abantu okay tugire defo za bwiza nawe afise nyashisi burya bunyarwanda kazisha burya bunyarwanda kazi bwose na hoho ndemera ko abarundi mu bakobwa muraturusha pe tukwe tubarusha byinshi cyane gose ujya bwiza ngira ngo no kuririmba nta simbizi ujya bwiza wari umucanja Dumba no kuri ofete bwiza uzukuna meze bwiza ameze nyine nkabo bamona Warda nyine barabikunda cyane barabikunda barabikunda cyane ubundi abanyarwanda kazi baririmbye ni Cherina ni nabonyine nibo wemera nibo bonyine nabonye ngavuga ati uba n'abanyarwanda kazi bararirimbe Dumba bakunda ibiki ga Dumba bakunda kuririmba bakunda ibiki gusambana kwendana nta kindi kintu bazi n'ubu babaye ubu byabaye nibitinganye nta no kugisambana neza ubundi murundi kazashobora no kuba umushurashuzi akazajya ajyamana n'abagabo akari umurundi kazi ibyo ngo turabyemera ubu n'abagabo byabavuyemo bisigaye bigenda byenena hagati yabyo hagati y'ibinyarwanda n'ibirofa nimuzajya mubyongera kubimbarira n'ibirofa ese Dumba ko nabonye ujya mugabo gasuka guma kurengera avuga ibintu byinshi bijya bintu nibyo uwo kasuku kasuku umuntu iyo arangije kubura ikintu cyitwa sex mu buzima bwiwe atagishobora aragira depression ajagira iyo umuntu avuze sex mu buzima bwiwe akamara ukwezi kukarangira atarabona ku gitsina gore akayo kundi kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu atangura kuvuga ibintu nk'ibya Satibi ese jena nayiravye mu gatondo nagusanze uri kuratsa kuza ngo we Dumba uri kurarira miri yandikiye akantu ngo Dumba ngo je ngo sonera ngo dufise achievement za wewe Satibi kugenda kuvuga izina Dumba nugenda ukabanza ukarondera nka gikotori nka vaseline ukabanza ukisiga jena niyumvire ko aba yabikubajije kugira hatwike kuriya burya ahantu birahanura bizi kasuka abafise umushukwe ese wamweretse uko yaronka nyira akazararonka ivyo yitamo erega kasuku ni wamubonera umukobwa aramwanga none wagenda kujya abantu umuntu afise indi nkara kujya afite ubwoba rero ameze nka Risharoni mu bakobwa Risharoni myuture ngo nasanze ari inkuru nyene ya Risharoni ngiye gusakuza ucyumva ibintu kigiye kuvuga kasuku ni nka Risharoni ndakwikungumuye je ude kubandanya n'abantu ndakwikungumuye ndeka Risharoni harahiye wabyumvise ngo ni musaza wawe umva satura tuduze nde duza mbonyeho Landry Promoter Landry Promoter n'umuhungu wanje
Linda yadutaye niwe moderator je Linda ni hari. Ndahari. Linda koresha umwanya. Na Dinoji. Kari upcoming reka ikigugu ngaho. Reka upcoming ntabwo bazana mu basitari muto. Reka sha uje n'umusaru. Urubwira ndadu. Dinoji. Kirofa ngo Dinoji kirofa cyane ngo Dinoji. Yes, Uone upcoming we Dinoji. Ikara kwanza we. Okay. Uangalie wastari. Ibyo bibora byawe. Tuduhiti tubiri ngo we iko star unataka kuongea na Dumba hapa kwa mamako. Ikumize hasa aho ngaho cyane no kiraho gisaho kijya kirajya kiraza ngaho gukora ibiki. Landry promoter sari. Oui c'est la vie. Nimburi ndirimbo jewe ndi melody. Oui c'est la vie. Hey gentleman, how are you? Landry promoter. Hello Niwe mu nemeri Burundi niwe wa mbere. Landry promoter is a big promoter. Ararasha madora. Ali. Dumba, chao ma gift lero, ntamwe ma gift lero mzee. Nta ma gift. Thank you so much. Landry promoter nawe ingorane yawe urasabiriza cyane. Ali, thank you. Thank you so much. Telefone nabo turiko turakumva. Ati negereza gusabiriza kuko ndakenye merewe nahabi. Gift. Mugire Dumba guhegisha Sigera babikoresha. Reka ndagihe. Gusa Dumba ntutwibagize yuko utegeza guha Satbi $200 ziyo. Ego bamutinze. Amana ndowe kubajyari uri. Landry promoter reka namwe gift. Aho shado. Bimenye ariko wamuhaye na Satbi. Abe ntukazi gutanga. Satbi wenda za kumurikira amahera kugira ngo akore Vaseline nazajya kuva ivuga izina. Ufise umwera uvuga Dumba ufise umwera Satbi we. This is Brown, my brother, welcome my G. Ukataka kuongea jina Dumba kugenda ubanza uisike we ro. Thank you Titi Brown. What Titi Brown ni bro? Titi Brown mu bibroke mu bikure ngaha. Titi Brown. What's mwana Titi Brown atwike. Ibi biropa by'ibinyarwanda kujya Titi Brown ni murabibembereza ngaha muri ko murabibyitangisha ngo giftinga. Aha ni Burundi aturi kuvuga ikirundi ngaha. Nubwo uvuze ngo abantu bagira umushango ni maherutse. Banze tubwire yo kuvuye mu biti weruka ryari. Uko kumwe umushi ufise muri iyi mizi uteye ubwo. We risa urazi ko nakwimye. Jeri byajewe nawe nitubizane ngaha gusa ngenda kubwira ni. Reka ndamutse kwanza mwese na King Satbi. Ndakora the superstar. Yes my boy. Ndakora mu best influencer Dumba. Landry promoter. Meze fresh n'abandi bose balinda ndabaramukije. Yambusha Landry. Ubwo bukobwa bwarinda n'ubusikama bari soroni n'ubusikama bibereye ngaha. Ndabaramukije mwese Hi Landry. Hi Bill Nice. Meze neza. Dumba ikintu cyabe tugiye gutwikira. What's up? Dumba. Baravanye ariko bahuriye kuri live imwe kandi ubona ko bose baryohewe. Nukubera jewe. Erega jendi gahuza miryango. Sasa ikintu cyambere tugiye kuronka ngani Bill Nice na Satbi tugiye kubaronka. Ariko Dumba shaka kumbariza ikibazo. Bill Nice kuva avuye muri Empire Avenue kwa Satbi. Kuva avanye na Satbi mu buryo bw'urukundo ndetse n'ivy'umuziki. Nike kibazo yahuye nacu cyatumye ahagarika gukora umuziki. Nice. Ndifuza yuko Bella atwisura. Nike kubona atakiri na Satbi. Landry utuzanyemo interview ga Landry. No comment. None Landry kuriki. None Landry ushaka profeta uronke itazi. Musobara byumvisha. Utuzanyemo interview udukore amakuru Landry. Tutagerezwa ko turarecordinga. Ano harimo abagabo yarabitubwiye turabizi yarabitubwiye. Umva nino tuzaho Titi Brown. Ben Nice duzuena. Nino tuzaho Titi Brown ngaha. Umugezi wawe Wake up.
Aha. Ishure, Satibi Yaga, my boy from Kigali. Ya Dumba ngabazika ngare international ngo. Kandi Dumba tinya Titi Brown kubi. Satibi twishure. Ikirova Dumba ni onkere wanjye. Ni baba onkere batemera abana babo. ariko Dumba Titi Brown nakwemera kubi Dumba. Titi Brown ni kirova cyane. Kirakwemera. Nanjye ndamwemera. Gusa nyine nawe nuko afite agakobwa keza kandi ari mubi. Simitahe yiwe. Reka simvuga ibintu by'abanyarwanda kanino Ye whatsapp. Mu Rwanda urabijyana i Burundi ubijyana he? Wa mugane ndabitwara. Abel. Kubapimira ibyo tubaha. Ben nice. Ndagusuhuza. Niko power bera she. What's up? Umeze neza. Umeze neza sho. Ndabibona. Bera utarasubiza ikibazo cya radio. Bera. Ikibazo cyane. No comment. No comments. No comments. Nice live. No comment. Reka maze ngubaze Bera. Okay. Wowe na Satibi ni kangahe muvanye musubirana? Nibura ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe wo bivuga. We na Satibi ndumva nta mpamvu yo kubiharura kuko ahanini twari tubanye kugira duharure kangahe tuzosubirana kangahe hazocamo ibibazo twarabiciyemo twabivamo twabicamo twabivamo so nta mpamvu n'imwe yo kubiharura pe ndumva kubera byabaye byinshi sibyo c'est pas kuvuga ibyo ni kubera hari ibintu dushobora kubereka hari n'ibindi bintu tuba twibikiye azi twebwe nyene inzigo ese ko mutabyara umwana wa kabiri Satibi wawe isura cyakomeye we Satibi we Dumba I think you ntaramira nka wa mugabo wende Kasuku none umukobwa ufashe akarinda kwiza imyaka 30 John Jumana so I think yuko umwana nagafise umuntu akinana nawe umwana wanye akeneye gukina n'abana umwana ukina wenyine ahubwo nagira mbaze ko Satibi yavuze yuko akwemera ku mistari wateye Bell Nice azodufashe abishe nko muri lyrics aduye nkako gasong tukumvirize vuba murakoze Dumba yateye Bell Nice Sharon buretse gato we niwavuze ngo yaramwandikiye Bell Nice aba superstar ndiko ndababaza nawe uri kuravuga mutiga we urumva thank you Mr. Right urumva rero Bell Nice umwana ko ikimutamushiraho uwundi Satibi we Kasuku we Satibi we Kasuku Stop, Titi Brown. Welcome. Urashaka kuvuga. I'm here. I want Mundabire superstar wanyu mundabire barundi kazi. None se wowe urimo urahata ibibazo abantu babandi ntibashaka kugusubiza. Ibibazo he. Je nakwefye. Ndaza ibintu byawe mu barundi. Hari nose ntibiriyo nubundi ntibabizi. Ariko Satibi ubwato bwarohamye wahetse se nkabyivugira urinda ubivugamo oya urabizi ko yantangiye kuvuga ikinwa cyanjye cyane kuri wowe none se ko nyine Satibi atashaka kumubaza akaba ari kumwe ijambo kuki uri kurinya Satibi ibintu ndimo namubwira kwaza Satibi we na Bell Nice ahantu hambere mwumvikanye muri ya telefone ya Ben atwishuye umunsi mwibye telefone ya Ben we na Bell Nice niwo munsi wa tubazi muri mu rukundo rwiza narahatwitse kabisa aka couple nakajura muri ibijura we Dumba twebwe kumahera dufise ngo murasiye telefone nk'ijana tutagurira nk'abana ijana
Jana abantu bakoze protocol. Nikangalia mtoto wa Kanyosha pale. Kale mtoto wake nkavuga ati The Ben ararazi. Jana hizo ndabibu. Wabaye ukutumba wao uri kasquare urumva wori no. Nabanya abantu bakoze protocol bakafata Ben akamsha. The Ben ni umwasama. Kuza kupondesha. Urabona? The Ben ni umwasama. Na ibintu byose aturiye kabisa. Kumba. Kiriya gihe akavido kanje kari katuriye mana yanje naha karaha naha. Byari birenze ndeberasi. Ese ni ndugu mukuraho Landry promoter akamusubiza akamukuraho. na mikoro y'iki kibazo ari kuguhamagara nkumva ari kuvugira mu bigori. Landry ikadamuduza. Urumva Bera? Nabonye bafashe The Ben na Pamela bamukize hariya bafashe yindi couple yawe na Satibi n'iki bayishira hariya nikawangalia hivi kafanya uyu nindi ukoza amakosa. Mwana yoga mata na Ben Nice kweli yo asa nuwoga mata yo kuri ivyo bintu kweli. Ariko kandi ikindi kintu nacyo je pense yuko yariye kare kantu nyene kakavi kameze akavi nyene ka vert. Bari bateguye maybe ariko bacasanga natwe kaciye katuduza cyane byararyoheye bro. Bera Nice ni umukobwa asobanutse Satibi. Ni umukobwa asobanutse cyane biragaragara. Mugabo afise ingorane yuko kajya kantu mwari mwagateguye. Afise ingorane y'umugabo wiwe. We nka Satibi w'ikiraro umwana wo muri city mtoto wabuye abo ngabo nabarara abo ngabo. Ntabwo ushobora kwikiza Satibi hariho iPhone ngo 15 ngo ngwiki n'iki. Abatoto ba mu Kanyosha baraza kuza kuyisubiza iraba babazi ko ari yabo. Tekereza Dumba je dumuntu w'umugabo kandi rero nawe urabisi ndi niga ndahagaze neza ukuguru kuva kuguru rwa mbere kwa kabiri n'ukuguru kwa gatatu. That's why I'm keeping umwana for 9 because I have a love. Ndafise everything. Wewe utagira. Wewe ngorondera umugabo Dumba. Wakoze umugabo. Niba uri kuravuga ko ufite ukuguru kwa twerekana ukuguru kwa gatatu jewe nawe nkuko twakoze pompage. Hano nago bajya bavuga Dumba ngo uvuga utagiye ukoze bikoze. Satibi twerekana ukuguru kwa gatatu. Ariko Dumba. Yo. Kuri Sadbi iyo gora video ya Sadbi aguteza abarundi. Sadbi aguteza abarundi kandi birafata. Iyo nyaduha na content iduheramo. Ngara abarundi benshi bako badukurikirana bashobora kwibaza yuko woba uri mu bantu badakunda umuziki w'u Burundi bivanye n'ibyo Sadbi yaguteje abantu. Wowe kubgawe n'iki kirobwira abarundi ko badukurikirana kano kanya. Benshi bazi ko minimize cyangwa ukatesha value abasani b'abarundi mu gihe tuzi neza ko ari ivyamamare. Aho Sadbi yicaye muri studio yiwe bro. Reka nkubwire jewe Satibi niwe muntu wenyine Satibi niwe muntu wenyine ntari bwatwikire ku rwego ruhagije mu basitari bo mu Burundi. Dero nukuvuga ko nka Fariaz naramutwice bihagije aba ba Dramati Double J ngira ngo urabiza abasitari banini Moni yawe mwiruka inyuma nk'iki ngabo Satibi ibintu namutwice uretse ko Satibi nawe muri Beautiful abantu benshi baza kureba iyo ndirimbo kubera isura yangirimo yarabyanze nabyo. Bose babyanze contribution yawe bo ndayigaragaza kandi ndayishima. Merci beaucoup sana. Nukuvuga ko Satibi ntabwo nari bwafata umwanya ngamwiyumvira nkavuga ati ngiye kumutwikira tu. Kandi urabizi ko je niruka inyuma y'abantu mse. Oya. Ariko Satibi reka kwivugisha gutyo urabizi ko urangije kubona ko ntariko nakubona waraje urambwira ati ndishikiye Mutama bitugana ufitiye ngorane. None Dumba Sat nimba atari banga none ajya amafaranga $200 Sadbi kwagiriza n'ivyo orayamusavye. Kira beshi kigugu je namusabya si pesha n'ukuri kwima wazabeti Sat ndagutwike ndaguhe 200 ico gihe nani ni Satibi wayiko mu Islam. Wallahi billahi ya Rabbi wallahi wayiko kafiruna we ko mamako Dumba kono sama mahera si kibazo King Puzzle ikibazo na gato
we turahira amabere Mazo umva Titi Brown ishatse kwanwikira ndashaka kumva Titi Brown aro ebana shaka ungirire challenge datanga something ebana Dumba ahantu hose turatanga promotion si kibazo why ubihakana kubera iki ari ikibazo kandi ari akazi amahera njewe nari umva ntabwo ari kuvuga ko jewe nta gusaba amahera anyway njewe narubwo njasaba amahera ahubwo njewe iyo mpamagaye nkubwira amahera nokora ibintu byawe Mazo urumva wawe ni package runaka reka mubwire impamvu besha jewe Dumba ntanguye gusaba amahera nana amezi 6 yari bwahe yahere kandi maze imyaka 5 ariko imyaka 5 ubu ngubu amezi 6 niyo ari inyuma from today nibwo ntangiye kubwira abantu ko akazi kanje gafise igiciro Satibi wewe mu mezi 6 mperuka kuvugana nawe hashize nk'imyaka 2 Dero wowe kugira ngo uzubwira abantu ngo je nagusabye amahera uraburi kurabesha kuya sinari bwatangwe gusaba amahera Dumba sino kubeshera Dumba ngo bimfashe iki none ndumuntu muzima bro uruboro ntabwo nazi ko ruzi gutwika man none sati igihe Dumba gusaba $200 wari umusabye promotion ora umusabye promotion mu Rwanda cyangwa ora umusabye promotion yahe Igivyo yego vya $200 wari ukere arabesha kirabesha Dumba jewe kijya gihe bo kugiza ukuri kijya gihe naratangaye kuko ngahe wacu umbirira Satibi reka mbabwire jewe message zanje na Satibi zose nandikiranye nawe kubera nagutwiye nawe ntabwo nari bwaguhamagare toka kure Dumba twaravuganye kuri call Dumba reka kwanza ndagushimire Jesse none kureka gushima ndagushimire kwanza kuno wabaye umuntu wabaye kubona indirimbo yanje sishaka kuvuga ibintu byinshi itabaye promoted sishaka kuvuga ibintu byinshi cyane kwakiza umuntu wari wese uravuga ati ndagiye Satibi c'est bien ça a été mieux mais après it's become a business ariko Jesse nazi ko video bishizemo business ushuraza ubya biriya sasa Jesse nabaye nk'ikupesa après kutagupesa washi wishiramwo beef bro washi unyanka niyo nico kibazo urabesha Titi yola ngiye ukunzi ngira umutima ushobora no kwangana wapi bishoboka nibishone bibaho ushobora nyine ushobora gusaza umuntu mu mutwe ariko nta mutima mu bugi nta gwango none Titi mambo ni aje ni Poland umutananigwa umeze fresh my brother sawa umutananigwa ni nyambara komeye Dumba cyane Dumba gwango birimo that's why we are here jana nashaka kubaza Titi ese Dumba kugira a promoting umuziki yo mu Rwanda hari amafaranga kanaka batanga ubu Dumba wabona amafaranga umuhaye kandi ayarimo urajya kumuha $100 desa aragenda yagura icyayi hariya uze Dumba niwe muntu umva se uva Satibi wenda sinzi wenda izo stories zawe na Dumba nanjye nabonye aka video kawe wicaye mu modoka uri kumwoherereza amabombe urumva ariko man Dumba he's nice man he's nice guy nyine none se niwe muntu wa mbere muri kino gihugu upromoting abapeti man bakizamuka kandi randiri urabizi muri kino gihe ibintu byose byabaye business urumva izi social media platform umuntu avunika azubaka rero ko umuntu nka Dumba yirirwa promoting abapeti hano mani batazwi n'ibiki urumva mani ni ibintu bya danje nyine tu nkuko nyine byivugiye mu kanya aravuze ati nyine yiruka kuri ba Monia kuri bande ariko ngo nago kiratwikira Satibi kama legend ariko nyine ndabizi mani kaba ari amahumi urumva ariko Dumba nta mutima mubi mani nta muntu ajya yishyuza nta no abari busy na relationship zewe na Bella Nice bangana basubirana nk'abwa ati iki gitiro kanisa ntabwo kijyoshe bro no giheba gute egora n'ubu bashobora kuba bari muri beef barava kuri live bongera kwiyunga Landry yo ntago kijya kubangamira abantu mu mazu yabo man ngo baragikubise cya Landry nacyo ngo baragikubise bari bakishe ngo bakimanikishije amaguru aho naciye nawe warahaciye nawe umunyamakuru
Randiri wewe hakufika kama monsheri wewe bali kuachia ku brigade mie nilifika pale mkipangu monsheri nilifika na wewe ulifika lakini ulifanya matrama mademwa mie nilimaliza miaka 2 wewe pumbafu Sadbinga umwana we yamvugiye Sadbinga yamvugiye nga yandikiye yanditse kuri Twitter yandikira Son Excellence tari igipeti dukunda twese abahanzi dukunda baririmbye twese turagikunda nta kabiki umupeti mumubabarire bana je bacahamba barira kwe mani warakabyaga kabisa warakabyaga mani uno muniga no gitumoze mani no kukugwaho no byari birenze ariko azikwiruka Randiri promoter zikwiruka baramugurukanaga kiruka iyo ngendo ukagwa gitumo Fariaz ukaraba Niko Yes baba none se Bella Nice azagaruke mukorane cyangwa gume ubu afise abantu biwe management y'umufasha just ya yamufasha ibiki tutabona ibikorwa byiwe Bella Nice vuba arabakoma bari muri studio deja dufise sounds nziza tumaze gukora ngaha na team yiwe ahubwo management niwe Bella Nice amaze umwaka umwe n'igice adasohora indirimbo ngo afise management ahubwo imyaka 2 okay imyaka 2 adasohora indirimbo yarahinduka tubwira ngo management yiwe yo ni management gani utamuona tu utamuona igitwara mwibagiwe Dumba nimba ari mu baririmbyi bafite impano Bella Nice arimwe Bella Nice ni mubi azi no acting Bella you are a good actress man thank you so much Titi bitunganya uramwa actrice mwiza mu ndirimbo kabisa thank you so much akambana neza mubwira ikintu kimwe thank you Lisharon urabona Bella Nice aremye ukuntu gutandukanye no afise somehow yari kubide nawe asora adasora agumavugo ende kintu reka nakubwira ikintu kimwe Satibi abagore bose tuzi ku isi y'Imana bakoze ibintu by'ibitangaza bose bagendagwa bafashwa n'abagabo babo mutangurire Celine Dion umugabo we niwe yari manager amufasha n'abakora iki tugiye gufata uba mwitande wa wundi Whitney Houston Bobby Brown yaba ari umugabo we Knowless Kirema nawe n'umuziki nawe byose n'umugabo we ugiye zo muri ahantu hose Zuchu Diamond naramwenda niki Satibi wowe ni wowe muntu wenyine ashobora gukora Bella Nice kubera mushobora kurara muri studio mukarara mu gitanda mukaya niki nana guce Satibi umugore ubundi mugabo atangiye kuzajya abwira umugore wawe ico gukora akamubwira ngo nongo niyi ukamubwira ati wowe ngwino hano wakavuga ko agiye hariya kubera mutari kuri Marize Satibi uraza kuruzinga ibintu byose Bella Nice araruzinga umuziki uruzinga n'umugore wawe kura Bella Nice mu biryo bigabo yaramukoreye na EP urazi yuko ari muri Empire barakoze na EP Bella Nice indirimbo none Bella Nice wamubonye Bella Nice murakorana cyane mukorana je mbwira ko mukorana Bella Nice wamubonye he bas I'm trying naragerageza kumupushinga uko mbishoboye ugomba kumupushinga uko muzopfa gushika aho muzopfira nubu ndakomeza ubu none niba hari ibindi bigabo bijya bimubwira icyo gukora Satibi yangari hapa ndeba wese umugabo wawe maze imyaka 2 nandiri mukora yari muri vacances ya wapi 2 years ubu yabaye Dumba ubu umva yego kabisa iyo niyo sura ya Dumba abaye Dumba sasa wa promoter bwigize ubukingo mwana kwiko kananga nini wefa tusubira ku mugabo wawe mujye nawo muri studio mwakabaye mutari no kuri live muri ko murakora iki Tandafise na studio mu nzu Tandifitiye na studio yiwe mu nzu I know byose bikwiye
mushake ikintu kibahuza, niba mujya kwa Bob Marley, niba mujya he, mushake ikintu gishobora kubu, ariko ndimu nakubwiye uri iciro furanga we Sati. Wowe usubyenga yego buke. Njyewe nashaka ku mugore wanjye. Ariko Bella Nice uriko Bella Nice buri mugabo wese w'Uburundi aramwifuza. Buri mugabo wese w'Uburundi yifuza Bella Nice. Nawe ukajyaho ngaho ukabyibye ibisango ni urage abagore urajya kubenda naguzenda umugore uryoshe nka Bella Nice. Naswere. Ati Dumba araza kuyaze araza agutanganyikishe mu mutwe asikuchanganya. Ndandri promoter yitwa Ndandri dosavuga. Ndandri ni side. No kwereka ubutumwa Dumba igena tereta. Arima Basabye ubishyire muri lyrics vraiment nibyo nari navuze vraiment. Kwa nibatereta neza vraiment ubiduha. Ariko barundi kazi ofu muramwica. Nigeze kubona interview karavuga ngo yagiye kuvugira umugabo. Arazi. Yagiye kuvugira umukobwa ku muryango ngo kuri boîte yibura yo bakwa kumwica. None Dumba is okay arazitanga muri life isanzwe. Dumba ni pro. Jewe nukunzanira umurundi kazi gusa nkahita nkwereka utuntu nikorera. Umva Dumba narakubonye ko ratamba tugushiremo ingoma. Shiramo ya indi ya Diamond unasema nawe nkwereka utuntu twagiye